Ito, Pedro. Marcelo, kasyan na kuma. Di nakpanawan. Masigong akon. Pangaasim. Di nakpanawan. Lading itak, aloha. Dapat patag ti asawak. Nailaw anak lakan ka. Iso alading itak. Ipagpagapumla ko man iti si Kuko, Marcelo. Please. Sana ka mamati ama si Kugka, aloha. Amok. Kung kunam latikas na, tapno jak patuloy ti panggap ko. Aloha, nakamiris akon. Ay, ti asawak. Iso apot gantan ti relasyon ta. Sakbay amamuan na ti may papan kadata. Marcelo. Patanak, aloha. Ladingita ka talaga. Putulkan ti minamaag aramiden ta. Agpaiso ti bagbagag. Masikugak, Marcelo. Masikugak. Ala, ibatan na akon. Sige, mapana ko. Marcelo. Ay, Diyos ko. Apay anaaramid ni Marcelo ti kastay kanyag. Apay. Di kasano nga rodaytan, aloha. Kasanon ti ap-applyan dito abroad. Awanan gakon ituloy, Rose. Sayang. Sana bale. Rogrugyak pa na ang magtagap-apply. Jak pa naggastos iti dakkel. Kasano ka nga roditan? Tsaka mo tiaramidak, friend. Kasla kayat kong tagpakamatay. Jak kayat nga ibaga kadagiti dadakkel ko ti kasasaad ko. Saan dang amin nga amo ti may papankin ni Marcelo. Ibagamon ti agpaiso. Taiso dala ang ti makatulong kan kadita. Jak kayat ang madadaal ti panagtalat dagiti dadakkel ko kanya. Jak agawid iti lugar mi, Rose. Aging ga ang maipasngay ko ti si Coco. Anya? Kalpasan ang maipasngay ko ti anak ko. Ituloy ko ti plano apanag-abroad. Kasanon ti anak mo? Dahita ti pang panunutas ita iti solusyon. No asino ti pangibatsak to iti pasngay ko mauging. Anya? O sige nga, Rod. Basta di ka agpampanunot iti dakas, ha? Taripatwam ti sikog mo. Aloha. Agyamanak. Di na ko na rin niribok ni Aloha. Ngam, ayan na nga taytan. Kumusta nga tamatan? Sa nga puno na bulan tinapalabas. Agyamanak. Awan na pulos tinatakwatan ti asawak. Marcelo, maturog kan. Nakatugaw ka pa'y laang. Uwan na dila. Agidda akon. Marcelo, apay nagpakita tayo ti doktor. Agpakonsulta ta adwa. Tapay ka, jak matlag si Kugan. Sika man, Adela. Kano ti papantay ti doktor? Inton bigatan Agyamanak. Awan ti ada diferensya na kadata. Madanagan na kitayan. Abangan no may sa kadata ti lupos wano baog. Wen nga rad. Basta aguray ta kanulayan ko na ti doktor. Nalabit, saan pa panawan? Tapno maadaan ta iti anak. Dayjayan ti asawa ni Marcelo. Agyamanak. Nakitak matlangan. Naimbaglakit din ta nakaalak iti impormasyon may papan iti asawa na. Dayjayan. Kamakamak. Taamangan no makalugan adakos. Madam, excuse me. Siya ka diti awagam? Wan, madam. Kasyan nak. Ha? Awan ti ipakan kan igatang ko iti gatas ti anak ko. Ha? Kat, anya ti kayat mo ita? Agkid daw kay titulong? Ipadawat kon ken ka ti anak ko, madam. Anya? Anak mo? Ipadawat mo? Maiturad mo nga ramidan ti kasta ading? Wan, ma'am. Awanan pa nga minti ama ti anak ko. Pinanawan na kon idinamon na ama si Gogag. Isa bastardo ti anak ko.
amo ka pangalaak iti ipakan ko kenkwana. Isa na sa isaya at langan ng ipadawat ko. Ngam ti matay iti bisin iti danak, madam. Sigurado ka? Sigurado ak, madam. Oh, Itad kan ka ti anak ko. Sikan ti makamo amang padakkel kenkwana. di ka malik, Marcelo. Inalak mo tan adagos ti ubing nga awan na pulos ti nagpinirmaan mi adwa. Saan laday ta? Ang mga no, dakas mo ti panggap day jay. Ang mga no pagkikidnapan naktukit di iti anak na. Ay na, rumbang kumangad da pinirmaan mi akasuratan. Nga awan karbangan na ang mga alay ti anak na intun dakkelan. Kan talagang intun na kanyak. Ay na, Marcelo, matanagan-ak. Ang mga nonya ti aramidan tayo siya babae. Saan mat siguro? Imposible asublian na pa iti ubing. Nalpasan minted na. Kan may sa, kung amatasan kayong agamam mo, di na amo ti balay ta. Iso apat siya adinan to amo ti lugar apang surutan na iti impadawat ng anak na. Kumusta ang dagiti papeles mo? Aloha? Nalpasan. Ur-urayak langan ti bisak, Rose. Nasayaan nga ron. Sapay lang kumatag, kita tan iti mabiit dito'y abroad. Wan nga rod. Sapay la kumata makatayabak matan. Tapno agkita tan di tapagilyan nga ayan mo. Aloha, kamao dyanan na nagkita tamit langan. Wan, Rose. Kumusta kan? Sika ti rumba nga pagdamagak iti kasta. Kumusta kan? Kastoy. Agladladingit pa ilaan nga ginggayta. Asino tinangibat siyam iti anak mo? Iti ama namat lang. Anya, kasano day ta? Kuna matinalikodan na ka tinobyom. Kasano anaitad mo kankwana ti anak mo? Di na mo nga anak na ti ubing ngay aywanan na ita, Rose. Ngamin, ti asawa na tinang tidak iti anak ko. Anya, naiturad mo ngay naramit ti kasta? Dakasak nga ina, no dakasak. Ngam inaramid ko lang ang tiyam mo kapag imbagan ti anak ko. Naturad tinakam ko anang ipadawat iti anak ko. Taama na tinang ibatsak. Sa bagay, Alaag tumatla ang ti anak ko, Rose. Urayak la ang ti umno, apanawan. New number. Abroad samat da ito ang numero. Sino nga ta da ito? Hello? Hello, Marcelo. Kumusta kan? Aloha? Agyaman nak ta na ibusesan nak, Marcelo. Kumusta ti anak ta? Ha? Anyat kayat mo asawan, aloha? Nabayagan na kayat ko nga ipudno ti amin kan ka. Ngam italaan na alak ti contact number mo. Babain iti tulong ti may sagayam. Di ka mawatan. Marcelo, ipatad mo ti intad ko iti asawa mo nga ubing. Taputot mo day jay. Aniya? Impamuspusak ti amin. Tapno saan amaya dayo ti anak mo kan ka. Iso nga ipatad mo ni Balong. Ta iso day tan ti bunga ti ayan ayak ta ini. Hello? Hello, aloha? Hello? Awanan. Diyos ko, pudno nga ta timbagana. Pudno nga ta. Amo, mami, ibagbaga dagiti gagayem ko, kasla sa anak kanu nga anak.
Tawan apulos ti inalakin ka. Ha? Ni kano dadi amin tinangalaki ti rupak, mami. Kunanda pa'y, nuubing kumakano ni dadi. Kasla kami kano agsingin. Siyempre, dadim lakit nga rod. Di, karupropam. Ngayon pa check, ano maadaan kan to iti ading, siyak tumot ti umalaan na. O, saan ka di, Marcelo? Wan Adela. Ha? Daddy, adda awag mo iti cellphone mo. Sige. Ituloy yung timangan ka ni mamim. Kita ti cellphone ko. Kumusta ti anak ko, Marcelo? Mabalik ka ni Aloha. Sarap din anak nawawagan. Tama nga na mahadla ti asawa. Ti anak ko ti kumusta? San asika? Nalpasan nga inted mo ni Orlan. Di man pakibyangan ti anak ni. Dakkel ti karbangakan ko na, ta anak ko. Tangasim, Aloha. Sabi nga naman, nalpasan ti amin kadata. Wan, amok data. Tapno amok. Aging kita. Di pa'y nagimbag ti sukat nga impalak amo kanyak. Aloha. Yang pangaasim ko, Mamat Marcelo. Ipatag mo ti anak ko. Tadaram tagtartaray kadagiti urat na. Wen, di ka madanagan. Talaga napatag ni Orlan kada kami nga agasawa. Patyam ka di nga anak mo ni Orlan. Wen, kabayatan ti panagdakal na. Dumakdakal na't dumakdakal ti ebidensya asak ti amana. Tagkakaingas kami launa iti anak ko. Anak ta, Marcelo. Basta di mo baybayan ti anak ta. Taapa man ang makaurnungak. O may kunto alaan ti anak ko. Anya, intad man ti anak ko. Ita, sublime manin. Wan, subyekto ti anak ko, Marcelo. Alaag to. Agawitan, Aloha. Simpan tamutan ti panagkalay sata. Sige. Kaya't kumatan, Darwin. Kan may isa. Kailiw kon ti anak ko. Kaya't ko na makita. Dakil lakit itan. No kayat mo, alaan tanto ti bagbagan nga anak mo. Talaga akas ta ti planok, Darwin. Alaag to ti anak ko. Anak! Anak ko! Anak ko! Anak! Diyos ko. Naitagtagainap ko man ang anak ko. Diyos ko. Nabasol tinaramid ko. Di panangtad ko iti anak ko iti amana. Pagawanan na ko ma. Diyak nagayatan ti kasyengay naramid ko. Ngam kapilitan. Tadyak kayat ngagrikat ti anak ko. Kanamok ang maipatag ti mismo nga amana. Isang intad kon kan ko na. Sapay lang ko, ma, Diyos ko. Tamapakawan na, iti inaramid ko. Kat sapay lang ko, ma. Tamaalak to pa iti anak ko. Sapay lang ko, ma, Diyos ko. Itatanalpasan ti kasarta, Darwin. Kidawag ti pamalubos mo. Sa pulag tanak ko. Sa pulag ti address ti tao anang ibatsak kan ko na. No kayat mo, tulungan ka pa yamang sapul kan ko na, Aloha. Agyaman nak ta maawatan nak, Darwin. Imagakan ka idin, maawatak ti naglabasam. No kayat mo alaan ti anak mo. Okay lang kanyak na ita. Aloha, naala kong ti address ti pagbaga matao. Ha? Agpaiso? Ayan na. Ito'y, insurat ko iti basita papel. Tam. Agyaman nak. Sige ta sa pulag dahi ti nga address inton bigat. Duwata namang sapol, tapno nabibiit. Sige, kuyugin kan. Anya day jay, ma'am, sir.
Dito iti bagbagada pagtaangan ni Marcelo at Choco. Adda ka di? Ay, sorry, ma'am. Awan kasta tao dito eh. Kagat-gatang mi dahito abalay. Ada ka di damag mo, iti nangilako iti dati apalay? Kasla ibagbagadang addadan ije Amerika. Amin da, sang kapamilya. Anya? Kumpirmado, aloha. Talaga nag-abroad ka na sa pamilya. Sumatlaan na bayag ajak na kontakti numero ni Marcelo. Jakla ko man imbagbaga idikan ko na nga laagmat laang ti anak ko. Nalapit. Nagbutang da iti imbagak iti. Iso nga impamuspusan dan ti papanaw da dito Pilipinas. Ala, di ka nagsangit. Sana bale, babaeng tikas niyang inaramid da, mangipakita, at talaga napatay ti anak mo kadakwada. Di dan kayat ngay sublikan ka. Diya ko nakita ti anak ko, Derwin. Kailiw ko na makita. Nga maapay ngayon niya dayo na kanya. Apay. Awanan ti damag ko kada Marcelo kan ti anak ko, Mr. Lonely. Kanayon ngay karkararag ko, asapay ko mata nakaradkad ti anak ko, iti den na ti amana. Agbabawiak ngem naladawen ti amin. Agyaman naklangan iti apo, ta nasingkweb ti nakiasawaak. Maawatan na tinapalabas ko. Ita, sikug ko ti may katlo nga anak mi kani Darwin. Dayta ti kapadasag ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam yo, aloha. Anya ngay, adda, nakitam di anak ta. Napanda ka no nagbuya iti sine. Anya, asino ti kadwana? Ni Joy akaadalan na. Anya, asino man nga tanday ta akadwana na pan nagbuya iti sini? Asino pa'y kuma? Di ti nobyo na. Ay una yun ti anak ta. 4th year high school pa'y laeng nga makidedatan. Namin anon ang nabagbagaan da diyang obing. Talaga nga, sana na may soro. Anya ngay nga Rod, sigurado manon amarabyan day jay. Anyat orasan Marisa. Tatang, Anyat orasan kunak. alas 5 iti ang sapa, tatang. Bigata na niya. Nagturo kam idirabi. Tatang. Nagturugam idirabi kunmag. Nagkaida kayo ti boyfriend mo. Saan, tatang? Imob-ublingan ka. Ito ko nagsikog ka din na oras. Aking balay tinagturugam. Ije balay iti Joy, tatang. Ulbod! Napanak ijay iti kalman. Ang libak ka pa lang, napan kayo kano nagbuya ti sine ti nobyom. Kalpasan ti pa nagbuya yo. Napanan nyo. Kuha, tatang. Ibagam! Guston, tatang, guston. Ay, Marisa, limlim tagdag iti matam. Kwenchoy, kinabkabil nak ni tatang. Naamon na ngamin ang nagkuyog kami iti kalman. Ala, sorry ha. Shock din ang ibagakan ko, ana. Nagdamag mo naman. Okay lang, Joy. Basol ko matlaang. Kasa anak ang nagawid iti rabi. Anya, nagturugan mo yun. Ijay pala ita, Mark. Anya? Kat, anya langan di ko na dagiti parents ni Mark. Idi nakita da ka. Awan dagiti dadakkel na. Ada dinarayan da kasal. Saan da nagawid iti rabi. Kaya't mo asawan. Dudwa kayo naturog iti balayda? Oo. Diyak imbagakin ni tatang dayta. Ad-adda makaungat kanyak Iso nga inlibak ko.
Ala ka, Marisa. Fourth year high school tapaylaan. Ngam kastan ti ar-aramidang. Di ka agdanag, Joy. Sa anak tumagsikog. No kasta? Addan na basamag ka ba kayo? Nabayagan Idi pa'y naadda tayo iti third year. Anya? Marisa, no kaya't mo ti makaadal. Liklikan pa'y lang ti makikuyog ka ni Mark. Awan dakas na, Joy. Saan ko apagbalinan alapad ti relasyon mi kin ni Mark iti panagadal mi adwa. Ni Mark ti inspirasyon ko nga agad-adal. Naggraduaran iti high school ti anak ta. So dino, ti pagadalan na iti kuleyo. Bakit? Apay no saan adito'y lugar tayo. Tapno madaywan na tinubyo na. Wala niya. Ada amok a public school. Ijayan ti pag-enrollan na. Baliyo dong paimot nga ro dahil Mark. Kita, isulat saan na nakagraduare ti high school. Ta nag-drop mat. Sadot ti just kaya lalaki. Awa na, kasila ang ti anak ta. No iso, ti pakiasawaan na. Pagadalan tapay ni Marisa. Kakaiso na lang arudon nga anak ta. Ikarigatan ta pagadalan. Basta agsing-singpot langit de. So kasarita tanto ni Marisa, bakit? Marisa, may karim ti panagsing-singpot mo? Tapno makaadal ka? Wan, tatang. No kayat mo ti makaadal, agsing-singpot ka nga rod. Agtulnog ka. No saan, ibaga matagos. Tapno saan na masayang ti gastos. Agadalak, tatang. O sige, agpakuyog kanton kaninanang mo. Tayin kay aginroll. Basta pwera pa lang ti nobyo-nobyo, ha? Wan, tatang. Nagsina kayon ka ni Mark. Wan, tatang. Nasayat. Lipatan pa lang na tan nobyo-nobyo, ha? Makauray day ka. Agadal ka pa'y nga umula. No kasta? Agkuyog tamat laang, friend. Wan na rod. Oo, apay manin ang kasta tilangam. Aglaladot ka. Mapanawak ton ani Mark. Bay-bay ampay laang dayta. Agadal takit di, Marisa. Ano kayat mo? Duwata iti pagabangak. Adda nga minin na sa pulak a pagabangak. Agpaiso? Wen, basta agud duwata iti amin a magastos Abang ken makan. Wen O sige, tapno agkadwata matlata. Ken saan ta amagastuan, ta agud duwata iti abang. Apay, Marisa? Ni Mark, nangasawa ka nun. Anya? Oh, kat anya ko ma. Bayam ang mga asawa. Awan ba yung nakit diya? Balangkan ka sa lalaki. Nagtulak kami adi ka magsina. Ng imba tinakmatan. Bayamon, friend. Ado tilalaki kita. Basta agadal ka kitdi na imbag. Bayamon ni Mark. Kunam lang ati kasta. Tasaan asikat yata iti sitwasyon ko. Tinak namin maungatan, Joy. Philip, apay, anyat mapaspasamakan ka. Marisa, awan alawans ko. Agsingsingir ti pag-abangat. Awan pa'y ngaming pawid dananang kantatang ko. Mano ayati ka sa pulan, Philip. Adda kwarta maya? Karigatan kang ibingayan Ha? Agi amanak ka? Tunggal adda parigot ko. Adda ka kanahin iti likodak. Kasta ti kinapatag mo kanya, Philip. Ay ayatan ka nga
Uray siya. Ay ayatin ka mat unay-unay, Marisa. Ket agyaman manin ha. Adun ti utang ko gan ka. Okay lang. Basta para kan ka. Ipatpatag ka ngamin unay, Philip. I love you so much. Mangibagbagamanan ni Marisa iti kwarta. Kwarta manen. Ikilan na panalawas nga ni kanta. Ada kanumot katangan na. Kan agpadait sa kano iti uniform da. Uray, pang publiko apagadalan, adumot lat tagayam ti paggastusan. Ay, kat anusan tan alakay. Tadwa atawon laengen makalpaston iti panagadal na. Sa bagay, naimbag din na, ta agsasaron humot na iti ayab kanyak amapan agkarpintiro. Wen nga rod, noawan ti kasta trabahom. Saan ta siguro ang mapaadal ti anak ta? Agbayad tan iti abang ta, Marisa. Ayan ti share mo, ta siya kung ti mapanmangtad. Kwa, oray maudin tun ti pan nakabagik. Anya? Ngam, no adda pa'y kwartam, supusupan nakpailaan. Di mat inikanda ka iti last week iti kwartang? Kwa, napukaw ko nga rod. Ha? Napukaw iti bag ko ijay pagadalan. Hi! Mabalinti makilamisan kan ka, miss? Ha? Sige. Sige. Thank you. Amon, nabayagan na makit-kita ka dito yung campus. Nabayag ni Ten na kaya ko ti makiam-amukan ka ngam. Kwa, siyak gayam ni Winston. Marisa. Marisa tinagan ko. Nice meeting you, Marisa. Same here. Ay na, nagtaurmat ka na ito lalaki. Grabe. Ada ka din boyfriend mo? Ada nga min makikita kakakuyukuyog mo dito yung school. Ha? Kwa, barkada lang day, Jay. Friend ko. Kasta? Mabalin ko nga rin tiagaram kan ka. Ha? Mabalin, Marisa? Kasanungatan. Diyak ka mo ti patgak kadagiti nobyok, Joy. Kaya't mo asawan, doa ti boyfriend mo? Wan. Awan matdakos na. Ala ka, Joy. Tilar aramidam. No asino ti ay ayatam. Isa lang at ipaki-boyfriendam. Ay na, Joy. Enjoy yung mat ati kinabalasang mo. Di mo ton mapadasan ti kastoy inton addan asawam. Una, ngam kasanon no maamuan ti may sa anobyom. Asaan lagayam nga iso ti boyfriend mo. And so what? No sinaandak, di okay lang. Awan problema. Anya? Marisa, asino ti makit-kita ka kakuyukuyog mo a lalaki? Dayjay? Barkadak. Ang mga no'y suksukat nakmatan. Saan? Ay, uwin gayam. Adda kwartam dita? Nadilimanin ti pawit ni nanang ko. Umutangak man? Kwa. Sapay awan pa'y kwarta. Marisa, please. Tulungan na ko mga grimedyo. Kaasyan na ko ma. O sige. Bayam tapadasak ti bumulod itigayam ko. Sinaamon dayjay a Philip, Marisa. Pagkukwartahan na kalaan dayjay. Manin tinakit daw na kan ka. Isumat ng tipapapanan ti allowance mo. Nadlaw kumatkit di dayta kan ko na. Kukwartaan nak. Ngamin, di namat baybayadan nagitititad ko. Wano ipapautang ko akwarta kan ko na. Sige. Ipamaysak lang ti atensyon ko kini Winston. Sina akong DJ a Philip. Nanay! Ni Tata Greg, natinag iti pagkarkarpintero na. Naitiro ti ulo ni ti bataw kat natayan. Di asawag! Greg, asawag! Tatay! Tatay ko! Pagkawanandat no at nagpiyayag ka na kayo. Apay pinanawan na kami matangkin ni nanay. Awanan ti amamanag ko.
Kapilitan nga sardin ka pa ilang agadal. Awan mo tiyamo ka pangalaak iti pag-adal mo. Manimot ka kitang danti makilablaba. Ang tuloy kang tulaangan, inton makaurita. Iso ang pasensya ka pa ilaan, anak. Diyos ko, talaga masikukak. Positive, iti pa nagpa-check up ko. Anyat mapaspasamak ka rin. Nanang, nakawanandak. Masikukak. Sino ti ama ti sikog mo? Kaya't mo asawan, intultuloy mo tinakinubyo, iti pagadalan niyo. Pakawanandak, nanang. Makunkonsensya, gapo iti ipupusayan ni tatang. Awanan ka iti bain, Marisa. Isungag salsalukag di amam, tapno makaadal ka. Nga nagpasikog kalagayam. Pakawanandak, nanang. Awanan ka iti bain. Ayabang tinagsikogkan ka. Tagayag ko akasarita. Ayabang! Agyaman, nak. Nasa pulak matlaang ti balayo, Winston. Masikog. Anya? Anya ita, no masikog ka? Sika ti ama to'y sikog ko. Anya asak? Agtal na ka ng Marisa. Di naklukwan. Nagidan kami kini Philip Anobion. Kung namasan mo boyfriend, Nobion mo't gayam. Anya ti amo, amang ano iso ti ama ti sikog mo. Marisa, saan ko aputot day ta sikog mo? Anya, Winston, sika Eh basta! Pumanaw ka! Diyak maako aputot ko ti sikog mo. Dua kami ang nagbalin anobyom. Pinaggidan na kami. Iso a jackpot yan. Asak ti ama day ta sikog mo. Jackpot yan. Saan nga kwen ni Winston ti bunga tinaramid mi Mr. Lonely. Ngem amok, iso ti ama ti sikog ko. Awanen tinaramidak, iso nagawid akon iti probinsya mi. Ita, dandanin ti panagpasngay ko. Pagbabawyak ti naramid ko. Ngem awanen ti maramidak. Tanalpasen, yakon may subli ti napalabas. Kastan, ket agyamanak kada kayo. Ti pagayam yo, Marisa. Bagasyo man, tatang. Manain. Ala, ingka mangalan sita. Ay na. Pasensya kayong tatang. Tani, di kang paimot nakagapas. Nakagapas sa amin na nakaroba. Ngamda kami. Agdaw-daw pa ilang tipagay mi. Kasano kad adi kay maudi aya. Kitnay, da kayo matikaw dyan anagraep. Nubuntog tumot ti Diyas kay nga asawak, tatang. Kanayon mabuntugan na dagiti trabaho na. Makapasuron. Ala, paspasensya amon di asawam sita. Talaga akas de ngamin ti ugali na. Manipod idi baro pay laeng. Anya nga rod ngay. Wan ano sak ka? Taasawak kat nga rod. Aga brodak Samuel. Panawan nak, bakit? Kapilitan, asyak ti agagawa, tabuntog kamet. Kita, nagadun ti utang ta, takasano, di kamet agsalukag. Agsalsalukag akmat, bakit? Talaga narigat ti panagbiag Taag para tamot nga wanti, nagadalan na. Iso nga rod nga aga brodak, tapno umasinso maten ti biag ta. Awan pailat anak ta. Pumanaw kan? Aga brodak itan, taubingak pay. Maadaan tan tulat ta iti anak Agawid ak tubay mat. Aga brodak, tapno makaurnong ta, Roel. Kahit kumusta aja ipagpag na ni Sita papeles na, matuloy mo't lang nga agabraud. Untang, matuloy. Or-orayon na laang ang ti visa na. Ay, nasaya at ano makabrudaid.
Panawan na kung tasawak, tatang. Di ka agyaman, tatulungan na ka ni Sita amang guide para iti pagbiagyaw. Nagagatkit di ni Sita, manmanaw tikas di nga asawa. Tang, Dan tumo nga min bumbuntog mo anak. Di mo lang maikikat na itang ugalim. tatang. Mapilitan di asawa mga agsalukag Ta di namot mauray day taken ka. Nakapoy kamot ngamin nga agsalukag anak. Aramidot mo ti amin nakabaylak, tatang. Ay na, aklunam ka din anak ko. Aklunam ti pagkapsutam. Adda bumbuntog mo no daduma. Anya ngay pare Ruel, agpagapas kan? Saan pa'y pare? Saan pa'y mabalin ti dawa na? Mabalin day jayon. Kain imasa nakit di agapasin Kita ito pa'y pare. Ta agdiskitarak pa'y ti pagpasidak kadag iti aggapas. Dalakit bugo nga pagdagpulan, mabalinan. Kababain mo ta pare. Masapul aya ana imas ti ipasidam. Nuan niya ti adda di isaw. Well, anak, nagpawit samot ni Sita. Wentang. Agurnong ka anak ko. Masapol nga amwem ti pangaramatam iti kwarta pagbambanugan di asawam. Wentatang. Agpatriser ka na. Ay, kuatang. Jak pa'y napanimbaga tay tracer ni Gardaw. Anyat kukuam ngay. Ing kaibagan urayem pa'y titudaw. Saka agpatriser. Sambutan mo na tawang pa'y titudaw. Ay, sige nga ron, tang. Na yan ni Ruel nga anak ko. Inggaraw naman na ti kinabuntog na. No di mo diktaran sa anay nga aggunay. Ruel, maudin na ito nagpawit ko Hindi. Apay bakit? Agawid kang? Saan? Agsapag ka magtaniti sa baling nga asawang kita. Naka-Amerika kon. Sinaan kan, Ruel. Anya? Nay, apay nga Sita. Anya, basol ko kan kabagayat. Hello? Sita? Hello? Bagayat? Diyos ko. Apay nga. Apay nga sinanak mo itong asawag. Diyos ko. Anya, nagpasulak. No kasta, talaga sininaanan ni Sita ni Ruel, data. Wen baraw, saanin nga umawawag. Ken di naman pawpawitan iti kwarta. Sa bagay, saan damat na nagkasar? Ay, masyanak mutlaang iti anak ko litaw. Kaslapimpima na pinanawan da. No kasta, baruman nga ro din Mga naman no nakasapulan iti sabali ni Sita iti abroad, data. Diyak amo narigat ti agsasaw. Nang runa ket awan pamaneknek tayaw litaw. Tuwan matkat diya, tata. Ang no kastaman bilang, nawayamat ni Pari Ruel nga agsapol iti sabaling asawaan na. Ha? Ngamin, nagsinadan. No kaya't na isapulak iti asawaan na, tata. Ay alaman nga raud. Isapulam man litaw, tapno maliwliwamay. Isapulam, tapno san akas lapimpiman. Ay nainsan, apag iso ti panagpasyar mo diti lugar mi, at dayam amukin ka. Ni insan lito talaga. Agkatawunan kayo lang insan. Nasimpat na di akong parek. Agbagay kayo, agkatawunan kayo. Masapo na makiasawa ka mateng. Tanay, bumakit ka na balasang. Okay lang kanyak. Oray agbaa ka kanya. Sayangam ti kinapintas mo ano kasta. Basta pag-amuan kayo iti kumparek. Pag-asawaan kayo man kiti. Ay ayatan ka, Jenny. Sapay lang kumata. Dapan na kaikariktan ka. Ruel. No, kaya't na. Agkalay sata na dagos. Anya? Panunutok pa yan imbag, Ruel. Ika na kumay tigundaway ko ang mga miris itimbagam.
Kan mang tingiting itiriknak. Nakaragragsak ti kumparek tata. Uwin ta nakaasawa man eh. Nagranyag tiro pa na. Sapala ko ma. Nanayo na ti kinaragsak. Uwin nga raw. Sa bagay, agpadadamot ang nasingpay. Ayun tata. Nasingpot ni kasinsin ko. Surti pa ni kumparek ta balasang tinredok kinkwana. Iso, di kaunaan ang nobyo na. Isa, nagasat ni Pare Roel. Ay, sapay ko mga rod ta. Maadaan daadagos iti anak. Iso nga rod mo ti bagbagan. Adugan ang padaw. Itataubing ka pa Anya ka mo Ruel. Idi pala na panabulan nga bagbagak at tarimaanam ti bubungan ti kusina ta. Sukatan ko nak, tapuro abot. Ngam di mo mutlar aramidanan. Ay, pasensyakan bakit? Palpasag pa kumati trabaho kay Talon. At damot gundaway ngagmalmalum ka dito'y balay. Ngam di mo mataramidan. Day tagkay kayas lat kukuam. An mo ay dagiti kay kaya sa makawayan. Aramidag to kumaalamisaan, wino tugawan. Anya ka mutan? Tagitakit yun una umon aramidan. At dapay mutlalamisaan kang tugawa. Kita aman ti bubong. Agtudtudtud iti kusina no agtudo. Siyak ti kakaasi ang daldalos na mabasa ti kusina. Sige, tarimanag ton bakit? Di ka nagungat. Nay, nagdakkel tabag mo rin san? Papanam? Agawid aki di probinsya insan. Umayak agpakadakan ka. Agbakasyon ka? Uwan insan. Apaya di mo kadwa ni Roel? Agbatin, tawan agbantay ije balay. Anya? Siyak laangin tagbakasyon insan. O sige, mapanakon. Tapno sana ka marabyan. Sumrek! Paray. Paray, sikamag! Agluluwa ka? Paray, awan lat index ni Jenny kan ka? Awan ba? Apa ya? Awan samot plano na niya gawid dito yung paray. Di nagsamot yung sangputan. Ha? Naibaga na ngamin sa mayapin manaw. Di na kong subyan pare. Kung rabak na na jay. Agpaison samot tayo. Anya? Sige. Bayam ta awagak to man iti cellphone na. Awagak to pare. Manja ko ninsan. Sikan tumot. Tila retretum kanyak. Insan, laglagi pa ma. Nagkalaysa kayo ti kayong ko. Di ura pa nagkalaysa kami ti amin na simbaan. Okay lang kanyak, kanya kuma. Sa anak tumot na makiasawa pa eh. Diyak kayatan ni Ruel. Kaamumot na. Makaumang amin ti ugali na. Diyak kayat. Sa anak anaragsak iti din nana insan. Ado dagiti ipadpadeng nang ibagbagak. Kasimat ni Roel. Aslaubing asangit. Ibaga minsan, tagsapulon iti sabali nga asawaan na. Diyak kayatan. Bababawik anak ikalay sakin kwa na. Talagang agbababawi ak insan. Anya ngay nga road, awan ti maaramida manak ko. Aganos ka Apay akas to'y tatang. Pagpapanawan nagmatandag iti babae. Sikaman kit di anak ko. Apay, di mo amo ti rason. Amuam ati makagapo, ken ramot, no apay nga awan ti agbayag a babae iti dinam. Ang mga no agkabkabil kakit di mat anak. Saan tatang? Amo ti Diyos. Nadungo ak iti babae. Apay akas to'y ti mapaspasarag. Anya ti nagbasulak. Anak, ada ibagak ngem di ka masaksakitan. Siguro may sarason ti kinabuntog mo. Ti kanayon mo apan ang itantantan iti trabaho. Tatang, apay no baliwam ti kasta nga ugalim, anak. Ikarigatam ti mangikat iti kasta nga ugalim. Oray aramidag ti kastatang. No, awan mo tandag iti patpatagaw. Awan mo la sirbi na. Anya ti amom. Amang ano makasarak kan tumanay.
Anya ti amaw, anak. Tata, asino dyan sangkot ni Rowel di balayda? Adamot babae ang nakita. Jakman amo. Best friend na ka, no? Best friend? Nabangan nga asawa na, tata. Day tamat nga raw ti amaw. Mabain sa mga klon litaw. Talaga, ba't ni kumpare ka? Alis tong agsapol iti babae, iti biyag na. Alis ko nga agpaisaw. Ngam amangan no panawan dan tumanain. Nadya, ikarigatak tagbaliw para ken ka. Jak kayat apanawan nagtumat, akas iti inaramid dagiti dua babae iti biyag ko. Di kagdan nagruel. Ore asino ka pa eh? Jak tumaupay kan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ay na, agyaman hakta, kinayat nak. I love you talaga. Syakit di ati agyaman, takinayat na. Kat amumat nga addan dua nga anak ko. Kan addan asawak. Iso na lang tanagsina kamin. Saan na problema dahita? Agpada talahing Nadya. Uray siyak. Sininaanak mo ti asawak. Kat pinanawan na. Ay na, Ruel anak, biliba ka. Ninsamot Nadya ti kapautan anak idinaken ka. Itaman pa ay. Uwan tatang, inikat kon ti mading o galik. Tinungpal ko timbagayo idi kanyak. Kasta aya. Makitam, di husto ti imbaga. Ita, naragsakan. Kasta di kagbuntog-buntog nga main, anak kaw. Tapno sanda ka apanawan, dagiti asawa. Nadya, bakit? Nagbungan tayo mulak alansones. Umay ka, anta. Nasaya at tadakan, Ruel. Itay ka pa ilang urayan. Nakasukat ka, mat. Papanamngay. Nagdakil na tabag mo. Pakawanan na, Ruel. Ay ayatan ka. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Para kadagiti dua nga anak ko. Anyat kahit mga asawan? Imawag ti ama dagiti anak ko. Kayat nanti makisinublan kanyak. No kayat ko kano ang makita dagiti anak ko. Surutak iday jay lugar da. Nagbalbaliw ka nun ti asawa, Ruel. Anya? Nadya, ay-ayatan ka. Apay panawan na ngay. Nagkinarita ato at ditagsina saan ka di? Ruel, kayat kumutin ang mabukal ti pamilyak. Para kadagiti anak ko ti kastoy nga aramita. Kan para matankan ka. Agbasbasol ta. Agpada ta akasado. Basol ter aramidan ta. Pangasim, Nadya. Di na kumamot panawan na. Masyan ka kumamot kanyag. Nadya. Pakawanan na, Cruel. Nasakit ti ipapano ko. Ngam kasapulan. Diyos ko. Uray kasalo ti panagpakpakasik ni Nadya, Mr. Lonely, pinanawan naklagta. Aging gayta, agsansanuong to'y riknat. Suksuksugan da, dagiti gagayem ko nga agsapol iti sabali a babae. Ngem manjakon, na uma akon, nadudugan to'y puso. Numapalin, jak kayaten ang maulit-ulit, tinapasarak ken ayat. To'y bagayam yo, Ruel. Ala, agyaman kami, itiin ka paragsurat, pagayam Ruel. Bueno, gagayem, intay nangigaan, tipan na kay drama, di pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo Ruel.